Sunol Hill Park. It is a beautiful and peaceful tourist destination located in Sunol municipality, Navlparasi West, Nepal. It is situated on top of a hill and offers a clear panoramic view of Sunol market, green fields and the surrounding natural landscape. The park is well known for its fresh air, calm environment and attractive scenery. It is one of the best places in Sunol for relaxation and enjoying nature. The sunrise and sunset views from this place are especially beautiful and memorable. Many visitors come here with their family and friends to spend quality time and enjoy the peaceful atmosphere present in here. It is also a popular place for taking photos and creating social media content such as TikTok videos, Facebook Reels and short videos. The natural beauty of this park makes it an important attraction for both local people and visitors from outside the area. Sunol Hill Park also helps promote tourism and highlights the beauty of the Sunol region. It is an ideal destination for anyone who wants to escape the busy city environment and spend time close to the nature. In conclusion, Sunol Hill Park is one of the best beautiful and valuable attractions of Sunol, known for its natural beauty, peaceful surroundings and breathtaking scenic views. सुनोल हिल पार्क पश्चिम नवलपरासीको सुनोल नगरपालिका अवस्थित एक सुन्दर तथा रमणीय पर्यटकीय स्थल हो। यो पार्क डाँडाको उचाइमा रहेकोले यहाँबाट सुनोल बजार, वरपरका हरियाली फाँट तथा टाढासम्म फैलिएको प्राकृतिक दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। शान्त वातावरण, चिसो हावा र आकर्षक दृश्यका कारण यो स्थान घुमफिर तथा मनोरञ्जनका लागि निकै लोकप्रिय बनेको छ। यहाँ विशेष गरी बिहानको सूर्योदय र साँझको सूर्यास्तको दृश्य अत्यन्त मनमोहक देखिन्छ। परिवार, साथीभाइ तथा पर्यटकहरू यहाँ घुम्न, समय बिताउन, फोटो तथा भिडियो खिच्न आउने गर्दछन्। सामाजिक सञ्जालका लागि टिकटक, फेसबुक, रिल तथा अन्य भिडियो सामग्री बनाउन पनि यो स्थान उपयुक्त मानिन्छ। सुनोल हिल पार्कले सुनोल क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई झल्काउनुका साथै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। शहरको भिडभाडबाट केही समय टाढा बसेर प्राकृतिकसँग रमाउन चाहनेहरूका लागि यो उत्कृष्ट गन्तव्य नै हो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा सुनोल हिल पार्क प्राकृतिक सौन्दर्य, शान्त वातावरण र मनोरम दृश्यले भरिपूर्ण सुनोलको एक महत्त्वपूर्ण आकर्षण हो।